Tala falava malo le ngā rurua o se whaopoponga le nei o tala mai Ausetalia. O tau mo whainga e whaatau nu se tasi o marienga e wha mau I tala whaasoropito e whaatatau le AVSea pe wha muta le whaonga ina o fossil fuels po o mea maua I le manawa le ele mai o tau mea ola mala au e susunuina ma maua I le kasa ona e a awhiaida si o manga ua nā o sina pito filo lo maua I pea pe ona lipite mai le COP28 le whonutanga tele a taitai le lalangi o lo whaanga soro nei. I lea wha maumaunga o ta wai o le whaititio le whaonga ino fossil fuels e aona whaatino I se tūlanga le lei I au si ai le net zero carbon emission au le io o le rua whedima se pulu. Ana whai e mariri e uma I le lata le rua se lau o tunu au wai le whonutanga lea e le taumate o le rua I wha maumaunga lea mai le COP o le anga I sao lava I fossil fuels I se tūlanga patino. I le whenua inga matu stala na wha ilo ai le presidente o le whono I le ripoti whaataitai po le draft sa wholosia wa atangi aile nau ta inga ina ia ausia le wha moe whaititia mai le kasa o ona e wha mtu atu le sio manga. E wila ai le tūlanga e peona sauno ai le wha ururunga o le whonutanga pe ita ina wha leo fo I le fia o isi sui o le Pasifika e wha atatau I le draft sa wha ilo ane sauno ai le ministaro sio manga Samoa to le susuru Cedric Schuster e le itai lava le wha inga lea sa whaia pe ona ta ue le draft ma o atunu la iti lava e peo Samoa o le au pito la mati ai. Ta ua Schuster, o le au lātou le sainia ni o lātou lava pepa maniu I le nei whaaiunga, ma e le saini ni whaamtaranga e leo iei se tūlanga mautu o iei o se commitment e AVSea fossil fuels. Ai titi mai e tō tasi tangata o lo matua I tinga ina le whaarablabi tau ta avale, whai mai pēa ma le sifuru iwa tangata na manunu ai, ai pēa ma le tolu se fulu ta avale na awhia o mai lungo se freeway I se vaenga mautua Victoria. Ta ua le 9 News na tapunia le Western Freeway I tu umailua I le vao Packers Marsh ma Palan ona o le whaalawalawe le whiawhenanafi I Miriama tu sa male 5 kilomita ma le tu isisifo me le pone. O le whaamtaranga mai leo to o lua ni ari ina whaawawe atu le wharimai I tūranga tinga ina tele ai wali patia fo I pe 5 isi fo I la veanga I le whiawhila vananafi no fuanga la latane ona o le mamafo le puao ma le aua o le tau. Wa fautu ina apata vale ia fa le muta vale matausia tu la fono le ala tele au lo fa au so suenga leo I nei fa no lave. Wa lipatele ma wasa tinama sana pepe ua mau soifua I se fale le tu imatu o Perth. Ta ua le ripote da ua maririu mai talton wina o se tinama lana tamateni e tonu masina na mau atu le tulanga le stasio na ainga ma vala awa iloa leo. E taunu watu leo mai lo aire tinama lana pepe teine lo whaia so suenga le temine ia wha mautua le mafuanga o le whana vilave. Mōri mausa tasi o tua oina ia whanongo ina le whiei o le telo le mausairini ia ta ufo ia nisi pe ama leono ta avale leo sa ia idea no fuanga le temi le tupoi le whana vilave ia ma mōri mau foi tua oia le ainga e se atala no e nisi ma ua levo nau mau idea no fuanga ai le whanongo ina lavani leo mai lea fale. O le whaopopo whaputu ngā tupe mo a onga lautele public schools, ina le leo tamaiti a onga ma leo foina o langolango mō whai a onga, o nisi o whautuanga sa tu inane, mai se iloilonga na whai a ile vaenga leo le au unanga taua o onga. Mai le panel po ila tau sa ina le mata upule nei le National School Reform Agreement a Ausetalia, e wha mautu ai whaputu ngā tupe mo le whatupe ina o a onga lautele, o le kea plea le vao tamaiti a onga, o lo o tū le lei, ma ila tau e le o I se tūlanga le leia o onga, o lo o whaatupula I e pea, ma wa wha mautu ina ai lea e se senga. Ta ue lea kulupu po le panel, to e titi a onga lautele uma le o whatupe ina le tūlanga tauna iai, ma o wala au fo I le ripoti lava lea mo le wha amalo sia se fisoswani po le lango mo whai a onga ina ia whaatu maua I pea fo I la tau le au unanga ma ia wha le leia le whaatino ina o la tau matafa ioi. Wa tu ina ane lea iloilonga o sauni ai le whonutanga ministawa onga stete ma teritori pe wha pe whiona whaatu pea onga I lalo se whainga maloa lea tunu atoa a wale tau sanga fōwe wha mai ai fōi le teimi le whainga malolo I nei. Wa le whalapuipuira li taalo le NRL Junior Amone, e ui le mai lolo na numana I le taalonga, ina watura I le whaamsinonga le vasa nei ma se polo inga I la nā mio, ma whaatino ni a unanga I le community. O le ripoti la tamai leo le mata upu e pe o na awi nātu mo mofo I telefou, sa tādi ai se unga le mata upu le whaamsinonga.
Whai maile 9 News o Amone Loso Tasto Sanga, a o pia se bevesi na tupu I whafuana no lātou whane, ma wali patia wala iso na whaasalanga whawharipui pui, se ivang nalo na tamai whaswa fitu tau sanga o whaasala, mo le aititi mai se pururua masina. Whai maile whaamsinonga ma lipatia da la taiva, o le amio whaaria Amone le mata upulea e ono a fiairo na lumana I le ta'alonga. Ele i Ausetalia le li ta'alo na ofisiningia pe o fuafua pea e toe ta'alo mo le St. George Illawarra. O tala nā le Radio Samoa I le neifu i asolua, feiro I fo I a tai au soifua.